Radio Beograd 2. Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi, naš dnevni magazin kulture. Na početku vas pozdravlja Jovana Milovančević. U Kući Legata sinoć je otvorena izložba skulptura i slika The Image of the City vajara Đorđa Aralice i banjalučke umetnice Željke Pajić. Ova izložba predstavlja način na koji ova dva umetnika vide urbani pejzaž i to kroz sopstvenu prizmu. Detaljnije o tome Aleksandra Vukadinović. Zajednička saradnja pod nazivom The Image of the City nastala je saradnjom dva umetnika sa međunarodnim iskustvom. Izložba ilustruje interesovanje oba autora za senzibilitet modernog grada. Kroz ujedinjenu prezentaciju vajar Đorđe Aralica i umetnica Željka Pajić kreiraju složen doživljaj kroz međusobno fragmentisanje i spajanje skulptura i slika i na taj način dele svoje viđenje čoveka u modernom vremenu. Leitmotiv slika banjalučke umetnice Željke Pajić je arhitektura, ali i urbani predeli, koji u oku posmatrača bude osjećaj udaljenih i sve više asimilovanih gradova. Njene slike koje čine deo aktuelne postavke The Image of the City nastale su u posljednjih 6 godina i bile su izložene širom sveta, u Americi, Parizu, Londonu, Veneciji i Amsterdamu. The Image of the City za nas predstavlja kombinaciju arhitekture, skulpture, slikarstva, tu neku vrstu jedinstva tih svih likovnih pravaca, ali ne isključivo toga, nego ona predstavlja, da kažem, slike koje mi vidimo u gradu, inače i neke objekte koje koristimo ili mogu da budu inspiracija, tako da, ali ono što nas povezuje jeste geometrija i taj način razmišljanja koji je arhitektoničan, ako mogu da kažem. Ima taj moment i spontanosti koja je nastala u momentu postavljanja izložbe zato što smo mi svesni, arhitektura je naša inspiracija, ali smo isto svesni da neke stvari tek uživo mogu da stvarno dobiju onaj element realnog i da se na taj način organizujemo. Ne može sve biti isplanirano uvijek i ne može sve biti na papiru. Moje slike su urađene u tehnici akrilik na platnu, s tim da nisu sve standardnog oblika, nego neki su i nepravilnog oblika, izlaze van okvira i zato sam, pošto prvi put u Beogradu izlažem, htjela da predstavim sve to što je nastalo u posljednjih 6 godina. Vajar Đorđe Aralica već je poznat beogradskoj publici. Tema grada i gradskog života prisutna je u njegovim delima još od samih početaka izlaganja. Njegove minimalističke skulpture, jasnih i preciznih geometrijskih formi, nose arhitektonski kvalitet i prikazuju autorov osjećaj za monumentalno. To je sve nastalo kao nekako koincidencija. Ja nisam vidio šta je ona spremila za ovu izložbu ovdje, niti ona znala šta ću ja da donesem. Međutim, kad smo doneli radove, kad smo postavili u galeriji, onda smo otprilike probali da prilagodimo da se to na neki način nadopunjuje, da bude kompatibilno. I eto, uspeli smo, ja se nadam da smo uspeli u sve ove 4 prostorije da je postavka urađena otprilike kao da smo se godinu dana dogovarali. Pa ja radim ono što je meni najjednostavnije, znači radim skulpture od varenog metala. Pa moje skulpture jesu malo arhitektonične, odnosno tu je jako prisutna forma. One nemaju mnogo detalja, odnosno ti detalji bi ih odveli ko zna u kom pravcu. Tako da kod mene je bitna ta tekstura i bitna je ta velika površina i oblik koji formiram na osnovu načina na koji to radim. Željka Pajić dobitnica je nagrade Zlatna značka na Svečanoj akademiji Univerziteta u Banja Luci, kao i nagrade Muzeja Kozare u Prijedoru za rad i grafike. Đorđe Aralica dobitnik je prestižne međunarodne nagrade Polog Krasner fondacije. Izložba The Image of the City traje do 31. avgusta u Kući Legata. Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.